Are we live? Alright, umwanchwa umurigulio Inka TV nande nebiro binde ntegete nkwarigani ase entunde yegani gotore ase emochari ya Kisirivaro nigoto lega igasi nchogo cyane yo gusiri omusubati omukesana osato bate miaka 30 na gento iga kurende letali yaye niga kurukwa na nere fanish n'umusubati osito mabuaye metebuna bande abange bari mokori Inka TV boniga. You can bear witness with me nga basa bari omaetenga. It has been a very sad thing muna twasiriri omusubati omukesana n'umusubati actually yoro omukesana kurende ntagete maiga totra chaka utrachaka esabali gochikomo beka asago chiko gotimoka asiri tukalero ni gontegeta subango sana na kotebye story yenkasi nini eye intutomanyete nigako kuna fanish bitutu morata niga ebutu mwaka 1988 nende niga kwetaso mwaka yo 2020 wetera se arenge koibora actually alikuwa anaenda kuzaa mtoto wa pili na ikawa kwa bahati mbaya aliaga dunia through pressure. Hiyo ndio jambo ambalo mimi binafsi ninaambiwa. Kurende asibire bigoni tetendigi babiri batoto gaiga baratwerera batotei batweresenga na kiyare na kiere na ndingo gochia sibare asincha yubiko ne kamera rango ndikuchumuino gali norochi na these are the staffs abana staff bare asense meyega our staffs bare gaiga asense meyega they really babwate okuimato konene sana babwate borobo ne sana asebire bigasengencho ya amangana manga korendo manchumatigali osomoligali kandra koriali nkoliyende babira tuiga barato kwanira ende to na ki ekoba osena ki etakire koba. Asante sana cameraman kanyago to utorokia kidogo ngede benadra Drug. What is what happened? Paloma.
Hello. 5 seconds. Are you one of the staff, sir? Yeah, I'm can talk to you. Yes, okay. Okay, let me hold it for you. All right, manchwa umuriro Inka TV nanda sebiribiga nigo ntegetenkwa na stars baye ashe ebirebikeiga turamanya na kima gombo kibabwate gocha se family amona abasani kyagera maybe nabara nabe ne colleague ya insa chinde musani oye tigatura una na kyakwana karibu ndugu yangu karibu kujapa asamarieta Walieta ngoro kudani lioringo nyaberi scotch yes ngoro kudani lioringo nyaberi ngokore nyagitali ya Nduru Hospital in the lab tech ase oyo tunyorire na arenge deputy secretary ya union yabo injendo morongali yabo we county a branch ase welfare injende county coordinator ingate yabanga pole se family. It is a big blow to our fraternity. Ya kabirengelinga togo savera family liatigara no mwana liatigara moke na samulende egara ya rekole gotenene gesaku no wonsi piba twaro bokongo especially this time of COVID. Tawata pole sana is a big blow to our medical fraternity. Pole sana. All right. Maybe nakubuli swali sindewes nkubula swali sininiga. Yes. Inkigia irete fanishiko wasiro wimabuaye. Maybe if you can murate byo murigeria amona abali bandi maybe bataramanya buya. In brief I want to say this. Manyagitari na igweto bobe bwateraneti egendongere dokoro nga preeclampsia ngelio konyoranga obwate pressure igoro akarore obwateraneti. Actually that is what made her to die, because that is a very serious condition and it was noticed in the later stage. But then we say that sorry to our sister. Let her rest in power. All right. Yes. Asante sana biamono. Asante. Ande pole sana Sogo City work committee. Asante sana. All right. Okay. Manchwa morieli abuna bamo ba kurega sina borabo tantranyo ndagaiga. Samarieta ngoro Ruth Nyanchama ngokora senyagitari ya Kionyo fanish no mano minto kurunga tuakina nere tukasoma nere tuale gutarira na buna basani Yesaya agatwanchira andi tugasoe kosia yamo tukalikwamo litukelimo tugatumwe station yamo tukakore gasi yamo bakekera gusira tugasira sokoboko kwane ndina magombo ni site gatokonya singa kichiga chinko. Pole sana. All right, umanchi morieli nabo amagombare gaiga manene kurende nkonya kurigeli tore na ine ninyole nonyena nyona abayibuli babo nisinyona kurase enkaya abo kurende nkona tuli mpaka sobonka lero nalyago chiko put into rest asingenche ya COVID-19 nebintu binde binge biri bitanyalekana kuno machumo tegerali ando muligeli ni content boniga. I give back to my cameraman ara unchikonchuka, then we are coming back and nyona ntobwate chilink chiko chiko baisato ase chane ya tonto wate link ya mo yogo kwana monaba abanyagitale mono antabang tote link yo musabara nantu gatore link ende ego chikobera ga link asa matanga. So stay tuned tienya shae abamona nene byamana singencho kwachora kuri Inka TV aselo nebi onye to subscribe please genda gali subscribe mate bele yu msemata kengere kyo na Mungu wacha wabariki. Asante sana as we are going on celebrating this young life. Umepata wapi? Kutoka wili. Tutaendelea. Umeongea na huyu? Huyu ameongea. Tunataka ku refresh hearing ikuje
Yeah. Huyu mwenye ako in black. Bado tutakuwa next. Alright, omwanchwa omo ligereria Inka TV, we are going for a break for less than a minute, then we are coming back. Ntogendre kubwati usigendera kubwatia asenchiringia. Asante sana. Mbiama na wando Chicago Makori George, asante sana. Irene Kerubo na kuona asante sana. Amana banda bangi mbiama na singenchi you are watching. Mbiama na se Jacqueline Nyareru mbiamono Irina Kerubo mbiamono ndocha abantu nabange sana mwaso iri kwenda going to shout out later aswoni gati gamba tena mbiamono tiato enda se break then we are coming back immediately. Mimi ni kule juu. Mimi ndio waambie tutaongea ile hasi ya nasa. All right. Okay.